ngarang nahan paper da sam karino khigi Mizoram dagi laiba moi civil society amakana government dinataba sumai to kuna akhoi da ILP lawbudu ILP akhoi da check tawbudu tawbudu adudi Manipur da Mizoram da laiba maitai sin nungai roi tho diga haibugumba yamna kitang tabada nungai da haiba tare ko adugumba ko hi wata tawba press meet ama thani mada ina hygiene basi ai hoi government da su government to government tawbuda bani abu civil society ama na tarko da reaction lagna re civil society si tarokanda see da which can spread which can convert into communalism lom da lakpa ya aduna ni akoi government da ki tangai thana masi su khya de ai na phari ba memories mayam si manung da latest memories that airport ki fire ba memories that si manga amadi Mizoram ki Aadhaar pairaga document sam si Mizoram ki loinu wera me la kona moi si Pune de ki la aga Imphal airport ta ILP si ki value si garna ai khoi ki leisure bi indigenous population save to jena bagi mut ki dana bagi manam di mut ki ba ya bagi apik ba furup ni hai bagi aki ba leibuduna Bharat Sarkar na inland permit pire ine ada sidai khoi ki sigi changa iba mayam si Mizoram dagi moina che piraga Manipur da sanga iba marriage mayam je sum yao noi check tawgunu hairaga di adugi level dum da ke koi compromise sobunga moi haidana masi concern NGO do ai Mizoram ki government manga de hairap ni nai government de hairoi aduga concern government do ai approve tawjini concern NGO do da aduga sigi adugumba comment tubu Mizoram dagi pire iba adugumba comment tubu endorse tawraga Manipur da laiba student organization amani mana endorse ro yawe adu stop it pochi phajana khanga kanda phajana tawsi government tawrisi for the safety of the people of the state for the safety of the nation akhoi Manipur da leminari ba khoi jati kunthra mari manga se masigi safety gi ne koino Manipur sarkar na honorise sidai da Mizoram dagi natraga adu dagi aina hajin basi internal matter of state or aduga particularly law and order state ki subject ne masidai da state government amna tawba thabuk ta koina mada kutin jelu bai bise madu ai tahoning de koina su tawroi koina su ngasi bawda assam da Mizoram da kari da amata tawge tawsu tawroi tawbom su thokte na lawi aduna masi please sisima hojiki NGO kangu dun understand tawiu Mizoram ki khuthang da lakwa memories mayam ma Manipur da phari hai bija aduna koi madu ILP check tawda ba yaroi hai bise masi mai mayam da thamle akoi ki ju mai dei lakwa da ILP check tawiu ILP chanabne ILP check tawra ga mogi legum tokule endo da akoi ke su yecharo any state am tan tawnari bam tan masi mai sendok se ke aduga